8 июн дар ҳошияи сафари давлатии амири давлати қатар ба ҷумҳурии тоҷикистон маросими ифтитоҳи масҷиди ҷомеаи марказии шаҳри душанбе баргузор гардид. 8 июн амири давлати қатар бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф овард. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, меҳмони олиқадр амири давлати қатар муҳтарам шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сониро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. дар ҳошияи сафари давлатии амири давлати қатар ба ҷумҳурии тоҷикистон маросими ифтитоҳи масҷиди ҷомеи марказии шаҳри душанбе баргузор гардид. сарони давлатҳо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ин иншооти муҳими маънавиро ифтитоҳ карданд. пас аз маросими расмии ифтитоҳи масҷид, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ва амири давлати қатар муҳтарам шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ бо шоҳкории меъмории миллии тоҷикона ва шароит барои намозгузорон дар он шинос шуданд. баъди шиносоии сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ва амири давлати қатар шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ ба сифати корҳои анҷомдодашуда ки бо риояи суннатҳо ва нозукиҳои меъмории миллӣ иҷро шуда таҷассумгари омезиши моҳиронаи арзишҳои миллӣ ва суннатҳои динӣ мебошанд, баҳои баланд доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба амири давлати қатар муҳтарам шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ барои саҳмгузорӣ дар бунёди ин шоҳкорӣ изҳори сипос намуда татбиқи лоиҳаро намунаи олии ҳамкории ду давлат арзёбӣ карданд. пешниҳод гардид ки ба хотири хизматҳои барҷаста дар олами ислом масҷиди ҷомеи марказии шаҳри душанбе ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит гузошта шавад. ёдовар мешавем ки 5 октябри соли 2009 зимни бузургдошти асосгузор ва пешвои мазҳаби таҳаммулгарои ҳанафӣ Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит ва дар рӯзҳои таҷлили 1310-солагии ӯ бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ва олимону сиёсатмадорони воломақоми кишварҳои зиёди ҷаҳон санги асоси бузургтарин масҷиди ҷомеи ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуд. бояд гуфт ки баъди гузоштани санги асоси бунёди иншоот мутахассисони варзидаи соҳа аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Қатар пас аз омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷониба лоиҳаи масҷиди ҷомеи марказии Душанберо таҳия карданд. 5 октябри соли 2011 корҳои сохтмонии иншоот оғоз гардиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба ҷои бунёди масҷиди ҷомеъ ташриф оварда дар оғози корҳои нахустини сохтмон бевосита ширкат варзиданд. масҷид имконияти ғунҷоиши 133 000 намозгузорро дар як вақт дорад ки аз ин шумора 43 000 намозгузор дар дохили масҷид ва боқимонда дар гирду атрофи он ҷой мегиранд. масоҳати ошёнаи якуми бино дар маҷмӯъ 18444 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дохили толорҳо бо 14000 метри мураббаъ қолини истеҳсоли ватанӣ қолинпӯш гардида дар қисмати ҷанубу ғарби толори намозгузории калон меҳроб ҷойгир шудааст. масҷид аз 4 манора бо баландии 74 метр, 2 манораи хурди ороишӣ бо баландии 21 метр, гумбази зебову мунаққаши калон бо баландии 43 метр ва 17 гумбази хурд бо баландии 35 метр иборат мебошад. дар дохили масҷид 6 синфхонаи барҳаво, толори қабули меҳмонон ва гузарондани мулоқоту вохӯриҳо, 2 китобхона, 9 ҳуҷраи корӣ, 3 меҳмонхона ва ҳуҷраҳои техникӣ ҷойгир шудааст. намои берунаи бинои иншоот 62393 метри мураббаъро ташкил дода масоҳати 33963 метри мураббаъ бо мармари сафед оро ёфтааст. дар гирду атрофи иншоот дар масофаи 92000 метри мураббаъ корҳои кабудизоркунӣ гузаронда шуда дар ду тарафи даромадгоҳ ҳамчунин таваққуфгоҳ барои 500 воситаи нақлиёт бунёд гардидааст. барои ороиши масҷид 6630 метри мукааб кошин ва 2800 метри мукааб мармари сиёҳ истифода шудааст. саҳни ҳавлии дохили бино аз 4800 метри мураббаъ
و یک فواره عبارت بوده. در آنجا در یک وقت 8000 نمازگزار جای گرفته می تواند. در مجموع مسجد دارای 178 در می باشد که 40 عدد آن از چوب چهارمغز آماده گردیده است. قابل تاکید است که با مصلحت‌های مشخص و ذوق بلند زیبایی پرستی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در لایحه ساختمان این انشاءات بزرگ طرح و اصولهای معماری باستانی تاجیکی، نقش و نگار دیوارها، گنبدها، ستونها و درآمدگاه‌ها و تمام دیگر کارهای آرایش داخل و اطراف مسجد به اعتبار گرفته شده است. این نه تنها یک مسجد بلکه پایگاه زمانوی فرهنگ و تاریخ اسلامی بوده. تالارهای آن طور بنیاد شدند که در آنها چاره‌بینی‌های مختلف علمی و فرهنگی و همایش‌های سطح و زینه‌های گوناگون گذرانده می‌شوند. در انشاءات کارهای ساختمان و وصلگری از جانب شرکت‌های وطنی، پدرچی اساسی، جمعیت سهامی کشاده STS انشاءات و جمعیت سهامی کشاده سامان تجهیزات انجام یافته. در دوره بنیاد آن بیش از 1000 نفر بناکاران محلی با کار و معاش خوب تامین شدند. باید گفت که با پیشنهاد و اشتراک بی‌واسطه رهبر دولت محترم امام علی رحمان 30 می سال 2018 در پهلوی مسجد جامع مرکزی دوشنبه ساختمان دانشکده اسلامی تاجیکستان آغاز گردید. دانشکده اسلامی تاجیکستان برای 1500 دانشجو در یک بست پیش بینی گردیده است. بنیاد مسجد جامع مرکزی شهر دوشنبه و دانشکده اسلامی گواهی روشن سیاست پیشوای ملت و دولت تاجیکستان دایر به دین، آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین می باشد. همچنین تاکید باید کرد که پشتیبانی پیوسته از نام پاک دین مبین اسلام در عرصه منطقه و جهان به زبان تاجیکی نشر کردن و دسترس مردم گردانیدن قرآن کریم و در سطح ملی و بین المللی تجلیل نمودن 1310 سالگی اساسگذار مذهب تحملگرای حنفی ابو حنیفه نعمان ابن ثابت امام اعظم از جمله خدمت‌های شایان راهبر محترم دولت ما میباشند که او را به شأن و اعتبار بلند در جهان اسلام رسانیده‌اند. همین است که نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها به فهرست 500 مسلمان صاحب نفوذ عالم شامل گردیده است. قابل ذکر است که محترم امام علی رحمان با عنایت و مهربانی پروردگار عالم 4 دفعه زیارت خانه کعبه و روضه پیغمبر اسلام را به انجام رسانده 2 بار به داخل کعبه الله وارد شدند.